Ngulamhlemeni Maswati lemahle. Ngithathe lithuba nje nginivusele nonke. Ngibonge isikhathi senu ukuthi beningahlala ningadzinwa ngimi. Beningathatha konke noma ke nishiye konke lenikwentako nto ungilalela. Ngicela nje ukuthi lo seyakhona angenile avele angisharele nayi live. Lele ngitakukhuluma lamhla Maswati kusuka ngekhathi enhlitweni yami. Ngandiwa buhlungu. Ngandiwa kudumala nekumangala. Nekucela nje eMaswatini onke. Kokuthi sikhathi nyalo sisive. Sikhathi nyalo siMaswati. Kokuthi sishintshe kuqalata. Sihlale phasi sibuke kokuthi silive siMaswati lalahluphekile. Lalahlekelwa makhaya. Ashiya konke alahlekelwa imisebenzi. Labanye baqoshwa emakhaya kubo baphelelwa imento. Ngenzaba yemzabalazo. Ngawutifaka nami ekhathi lamhla. Ngokuthi ngithi nangihlede Maswati akithi kuhlangatele tinyembedi. Ngokuthi ekhaya ngiphuma emne bekukhona konke. Babe bekanginika kudla ngidla. Angigcokisa ngentila konke. But lengikukhethile kube kunye. Ngokuthi ngeke ngahlala ngadla, ngakhululeka ngithole konke. Kuba kuneMaswati lahluphekile, kuneMaswati lagciladekile. Ngalahlekelwa ngokonke lebenginako. Hayi mina kuphela ngizama kwenta sibonele. Ngathi sibhetha ngiyahlupheka nesiveze eMaswati. Kungimanje ngikho ngishekhaya. Kungimanje ngisethi gangeni. Kungimanje funa kuphela inyanga ngicakwe irent ngibe ekhaya bengingarent. Kungimanje la ngikhona khona funa ngibuka ukuthi ngiphila ngani ngidlane. Ngenzaba ukuthi bese zama ukuhlupheka neMaswati. So ngithi uma ngihlede namhla ngiqabanga Maswati. Ngibuka baqede. Ngibuka Mthandeni. Ngibuka Gawuzela. Ngicela kugcina kunaba labathathu. Sengike ngikhulume nje ngabo. Beba namagunya onke bebangawenta. Bebangahlala eParliament. Bathatha imali bayidle. Bathatha imali bavule amabhizinisi batithuthukise. Bente konke lebe bangakwenta empilweni. Batlaba kwandile. Bathana imali siyithola eParliament. Sidla konke lesikufunako sihamba ngemoto lesiyithandzako. Ngeke sakhohlwa ngestruggle. Ngeke sakhohlwa ngenhlupheko yeMaswati. Balwa. Hayi ngoba bakhanze eMaswati amaningi bekathulile. Bathi batama ukuthi ngoba thina sidudane sila. Asante ngakho konke lekusemandleni ukuthi sikhwetele lo mlilo. Asante ngakho konke lekusemandleni lo ukuthi lencona siyiphusheni iye embili. Sentani thina siMaswati. Sabayekelela sakhohlwa ngibo. Kungimanje asimati Mthandeni unjani. Kungimanje kunabaqede. Labagungiziwe bashaya amawada. Senteni thina. Lesigudi kuko ngeFacebook ukuthi sitawutshelana ukuthi bani muhle nakentani bani mubi nakentani. Ngiphinza ngibuye ku number 2. Akunandzaba Maswati. Noma ningangizonda. Ngibuya number 2 kunamzwakhe myeni. Mzwakhe myeni nangathi ulandzelela statement sakho yasihlatiya. Kunethinto letinhle latendile mzwakhe. Wathi makatenda
kwaba neliphutha linye noma amaphutha lamabili. Sasuka simaSwati samguglisha sameneka kuthi vele beyini besigadze ini lenhle kuye. Sehlulwa into yinye kuhlala phansi nayo emzi wakhe. Umuntu maSwati lese ngikubonile angenta into lenhle ibe ngi20 bese kuba kunye nokubi nekhona kumthatha neyombethela. Sihlulwa yini maSwati ukuthi sihlalisane phansi loyo muntu esimbonayo ukuthi so uyaphondla. Kungilamhla si very good ekujajanene. Kubhlungu kakhulu. Ngoba njoba sihleti thina siya enjoy sihamba konke la sifuna khona sidla lesikufunako. Baqede usejele. Washiya yonke into bekangayenda. Umthandeni usejele. Bashayiwe balinyatwa sibathi next banjani kungimanje. Kuna ukuthi sibuka iway forward ukuthi namba bahlonishwa bethu balimala basejele. Si very good in judging nemngena ka Facebook. Yini kahle kahle struggle. Mina ngedwa ngumncane. It's not about the Swaziland news. Zoma Dlamini. It's not about the Swaziland Democratic News. Zulu Makeba. Akusiko nge-Voice of the People News. Stufuza we country. Akusiyo ngeSwati Newsweek Eugene Dube. Kungananga maSwati lahluphekile. Kunetinzanzane letithethwa amaphoyisa amSwati. Noma ke kunebafelokati lakhile bafelokati labakhiwe ngemaphoyisa. Kwabulawa emadoda. Kwabulawa abantwana. Kwabulawa yonke into. LaMaSwati lafa ngaJune 29. Sithini yabo. Nabake labangathi lutho laba innocent. Labalahlekelwe imisebenzi. Nenzaba yokuthanda struggle. Bashiya yonke into bebangayenda. Batinikela ekuliberate namaSwati. And there's one thing lengifuna kunitshela namaSwati akusana ndzaba. Ngiva buhlungu lamhla nasikhuluma ngathi indzaba exposana. The very same solidarity forces lekukhulunywa ngawo. NgamaSwati akithi lamanye tihlobo tethu lestatiko. Lethi ngenile tathi tifuna na ukufaka isandla neligalelo. Kodwa lamhla si breaka sodwana. Ngokuthi sitawukhiphela nathi imfihlo. Lamuhla silwa sodwana. Ngokuthi banunani bani ude ini. I-reason yokuthi sibe lana bekuyini vele. Ngoba into lesiyifuna koyinye. Nguhulumende welinyende. Kokuthi lesive lesi sikhululeke. Bogogo bakhona kuhola imali lebukekako. EmaSwati lafuna kuyawufunza alitholele lithuba athola i-scholarship. Bosisi bethu labasebentako bangagladeke bahole imali lebonakalako. Kuliwe ne-corruption emveni laseSwatini. I-corruption lamhla iqhubeka iyembili bayasibulala basishisela tindlu. Kungilamuhla kushiswa indlu yePresident Mlungisi Makhanya. Asikalitholi nelikhamba sathi nathi shiswe ngibani. Kunakuthi sifocus sibuka ukuthi nayo indlu yePresident ishisiwe. Sidila njani nalabo bantu labo nabe ukhona le utholakala ku20 kwakuthi. Asathi ukuthi sitawudila njani nalabantu labo sashiya kanjalo kulenga. Sasuka sabiya sathi awebhana thina sodana. Siyakuphi thina naloko. Ngakhaza nakucala thi not about ama-political parties. Kungana nasisive seMaSwati. Ngikhuluma itolo lokufa eKhawana. Ngomonye. Wabulawa yimoto lengathiwa yamshayisa. Imshayisa leyo moto leyo sabinza sathi duku ngilamhla smart eKhawana ukuthi ubulewe yini. Asiyahle okhonda mle yamshayisa yambulala yamshiya yahamba ukuthi yakuphi. Asathi kokuthi nje ijustice uyithola njani. Ningangenti maSwati lamanhle nani. Nine labanye lenikhona. Lengani beka phethele ndithi ma leaders. Do not convince me ukuthi
lento lena was planned ukuthi baqede namthandena hamba obhadle ejele nifuna kufeza injongo nema agendas enu lesingawathi angisho baholi bami angisho maswati lamahle lenginithanza kole nginihlonipha ukuthi kunjalo but it's painful ngoba sesilahle le focus sesilahle yona lento lebesiyifuna kungilamuhla emaswati ahluphekile akhala emaswati asibhalele sikuphi siyahlupheka kude lo sinakako usabe ngisho kuhamba uyawubheka lapha ngoba wathi utawuhlangana nani engcele utawusuka athi umuntu lapha ngiyahlupheka naye ngapha ingiholele mina ngiyagqilatheka kanje uhambe nawe ngabhlungu uthi liswati lakithi liyahlupheka liyagqilatheka uthi yafika ukhanza ukuthi trap ube usathiwa ubekiwe ngoba lamhlasilwa sodwa silwela ema likes a Facebook lamhlasilwa sodwa silwela ema followers a Facebook inkinga lekhona maswati akithi yinye ngimncane nje iVoice of the People News eqaleni kwami nangiyivula ngina 3 months nyalo wakhanga inhlamba nayo yonke into emagama bongawaqabanga but ngoba bengikathunywa ngumuntu yafika lento yangena la kimi ngevalo obuhlungu balamaswati lokuthi lamaswati ahluphekile kungilamuhla ngitholile indzaba indzawo yekufunza ngiye esikolweni ngiyawufunza ngiliswati ngiphila la Swatini but wahluleka uhulumende kunginika scholarship ngoba ngiyi-threat kunabantwana basa university laba sisendele ama messages ebusuku nemini ngicela amaswati akithi ningisiteni ngithangisa umbila ngimane ngirente cela manje ningisiteni esikoleni bangivalele angikhoni nekulala ngifayilile esikolweni ngenza ukuthi bangikhuluma la inkululeko yamaswati noma ngisambile emzabalazweni ukuthi sibuke naba bantu laba victimizwako sekushile konke maswati siphithi siwebhana sodwana and I know very well ukuthi njengoba ngihlethi ngila nami basathawu ngisho basathawu ngikhuluma but lokukhona mina kunye the time ngiyawuthuka uNkulunkulu noma somandla kube nguyele ongiqoshako kuba ngilolela ngala ngiyova khona buhlungu funa ukukhuluma namagama nawo amaswati akithi asesijingeni sasibuka ukuthi sisale kuphi sasike siyawuhlala phansi sibuka ukuthi simaswati sifuna ini anangathi ngiqala ukukhuluma amaswati amahle kuyoba buhlungu kakhulu ngoba lokukhona kunye say popularity kodwa ngifuna kuvela ngigqame ngathiwe yini kahle kahle lesihlanganisile asitalana sisitha ihlobo but into lefika yasibuthisa saba ngumndeni saba yifamily sabanza wonye ioperation kuqilatheka kuqinzateleka kufa kwemaswati ngifuna ukuthini ngelamuhla kunamaswati la resignile lamanye aqoshwa umbutho wamunye uthi lamhla kusanganteka yini ukuthi nasihamba siyawudeliver petition sihambe siyawufika kahle singadibani nezinkinga nyalo sithi suka siyawudeliver petition kuba nabantu labafonako ukuthi nabo bangaki babheka kuphi sibani ugqoke yini labantu lesihlaba kubo lethi impimbi lenihamba nayo simpimba kuto the very same police the very same army the very same waters ngibo labaphinza babuye ba screenshot bete kithi batositshela ukuthi ubani labantu lenibethembile asikanilahli maswati akithi siyafisa futhi sidimisele lamhla ngidocela ngemncane bami ngingasiko longakanani ngingafika izolo ngingathi lutho na democracy ngilisona nami lesaqathuta amaswati la ngithandzako angibambe ngesandla ahamba nami angikhomba indlela
Funa kusho ukuthi ekhaya kithi ngiphuma bekungasiko njena. But nginele kufika laMaswatini. Ngafika ngaba ngumntwana. Ngabona make, ngabona babe, ngabona bhuti, ngabona sisi. Kwathi noma tikhona into bangifaka khwapheni bathi impilo mntaka baba ihamba la. Lamhla sengidiva ngenjotha through laMaswati. Khona lokutehlisa ngathi thoba. Noma bengimubi kangakanani. Kodwa inkonzo yokuthoba nokutehlisa. Ngiyo lamhla siyidingile eMaswati. Akusana ndzaba kokuthi sekwendekene. Asingayi ngama likes nama followers a Facebook ngeke asinikete idemocracy. Ema likes nebantu lophila nabo. Kude lapho batasiyisa khona. Bengayenda lamhla live yani ishare 1000 webantu. Ibuye lekho ngi4000 webantu. Kube comment 800 webantu. But loko ngeke kusinika idemocracy. Instead popularity nefame lengeke isiyisendzawo. Ngifuna kusho Maswati lamahle. Kwakuthi kude namunye lo desona. Na ufunza iBhayibheli lithi wonke umuntu wonile. Kapha nje usilelwe ingazimulo yaNkulunkulu lefike yasigeza tono. Sathi noma sisuka emakhaya sithi qitho singilokwa nalokwa. Lokwenta lokuhle nalokushintsha. Kwasenda saba bothandiwe. Kungilamuhla hayi ngoba kumbe njani eMaswatini. Ngifika nami ngatehlisa ngathi thoba ngatathi ukuthi nginelikhwekho lapho ngiqhamuka khona. Oldola linye lalo lingalathi lelo khwekho lelinye lakhona. Noma ninga expose. Angeke enze letha idemocracy. Noma ngakuveta ukuthi situfuza mumbi kangakanani wenta ini. Sihamba sibotsotsi lamhla sithi gebengu. Asifunzanga siyaclaima asinalutho. But lokho akukakasendi simemetele ukuthi sifuna live leMaswati likhululeke. Athi man lethi mathima lethi likhuni. Sema sabamphelela. Funa ukuthi nje eMaswati nonke nanga eMaswati lathi khandlako. La sikhona khona ukuthi noma ngihambile ngibheka iJozi. Noma ngihambile ngifuna kubheka kupha ngisebenzi mina. La ngihlala khona lalathiko ukuthi ngimale ngirente. LaMaswati lathi dzeleko lathiko ukuthi ngifuna ngidle. LaMaswati lathiko ukuthi ufuna ngithole petrol waleyo moto ngathi ngihambe. Noma ngigibele loyo khumbi sangantela wona. Hayi ngoba ngihlakaniphile noma ngikhona kwenta thinto. LaMaswati akhomba ishisekelo nebuhlungu. Nekuthinga ukuthi sive seMaswati bese sesiyabambisana. Ngiyavuma sekonakele eMaswati akithi. Konakele sifunele likhambi ukuthi senda njani. Kungilamhla thina labanye sihlala phansi siyabuka. Bakuthethe kwalunga siphosa lithawula sesilana. Noma bese ngahamba singifosta imemetela lomlilo utawuvutha. Indlela leyempumelelweni njalo enemanyefa. Nendlela lebeye eKhanani iBhayibheli lithi yayingangemjikijelo. Kepha kwabita ukuthi kuyawugekwa kuyawuhanjwa ngale. Ngoba kusibo bonke lebe badingeka eKhanani. Ngoba kusibo bonke lebe babitelwe khona eKhanani. Sengizola liphelele eMaswati asikadalwa sikholwa. Akunandzaba bongangeneka ungibite ngawo wonke amagama. But akusiko ngaloko ukukhululeka kweMaswati. Hlunga kakhulu Maswati akithi. Nawuhlala uthi uyafunda ubuka lesimo. Lamuhla noma uhamba ukuphi. Awusethembi umuntu, awusethembi lutho. Wona laMaswati ngicela kunitshela ukuthi atholeka likhulu lamhla atrafeka. Ahlukubetheka ngoba lethi khalo taba sakhona thina kudenda. Ngasizathu lesithi sasiyesaba.
ngoba usathi noma ubitwa uSwati noma sawubitwa ngimangololo suku umuntu lode nesithombe ka Facebook ne fake account asuka njani iphite munye umholi silahle ifocus isikhohlwe ngibonke siyawunaka yena ngangathi nesingahlulwa yini Maswati akithi nasiyibona ukuthi ayikhona la sifuna khona noma lo muntu uyaphondla ukhuluma umene simane simshiya hebule yedwa ngeke sife angeke futhi kuphela lutho bokuthi lona muntu lo hebule yedwa nasangamnaki angeke size sife cela sicabangele neMaswati akithi kulabo makebeta basebenza amafamily busuku nemini lesibetamelako impilo ukuthi ibe ngcono kuleMaswati akithi lahleti bokuthi abuka thine kuleMaswati akithi lathama yonke indlela hlungu uveliswati lithi anginalutho la ngikhona khona ngihola 500 inyanga yonke funa ngiyawurenta ngiphe bantwana kudla ngente konke kodwa ngiyacela ngana ngi50 rand wami anginalutho bakuthi ngiyaphosa Maswati akithi ibambeni noma ishisa nicine lamhlalo yomuntu sowukhalela 50 rand uthi ngabamana ngawuthatha ngawuchupha bobanana noma ngabhaka amafethi ngondla abantwana ngoba ngathi uthi bengendane singathi ihlakisi ngalive singathi ihlakisi ngebantu thina labanye ngeke sikhona kuyawubiyela emva siyawushisha tandla ngoba kujika kothi kuyawubiyela emva kuyabe sekukufa kwethu nangabe senilungela kusingcwaba Maswati sekulungile sale sifa singcwatshwe kube kanye kepha siyawuthi sifa ngingadwana ngabe solomana ngubita njalo umzabalazo ngabe solo ngimemethela njalo inkhululeko yeMaswati sizathu sami lesingende ngangena kulethi ngapane sizathu sami lesingende ngangena kulamafemu ngangena kulabelungu labagqilata eMaswati ukuthi wonke umuntu kuvuleka ingqondo ukuthi asihlanye lokuthi sive asikhululeke eMaswati atholeka lukhuni kude lapha ngakhona ku voice out khona ngiko ngathi ngihlethi ngibuka konke ngathi angakha liphimbo lebantu iVoice of the People News lapho siyawuveta buhlungu khona siviwe ngomhlaba hayi ngoba ngifuna kugame kwathiwe situfuza Voice of the People News awungiholela lutho Facebook noma kunabalandzeli abangi 16,000 manje kudele ngikutholako angizuzi lutho nangingakaphiwa ngolawo Maswati kude lutho ubhlungu lamhlothi wona lawo Maswati lathi ibambeni sethembenine lasikhona khona thina ngeke sikhona nathi kushiya sesendela abantwana ukuthi bamane balale badlile kodwa sesisebenzela uthi njalo nakuphela inyanga simane sijikjele niyawuvala tikhala nipheshe lapho kudzaphe khona sahlulwa yini ukuthi nawa la Maswati athinikele ngeke sahlabela sonke ngeke Maswati samemeta into yinye sonke kodwa uma kukhona labavethako lelo galelo salemane sendela bona Maswati lamahle nelivi sengephetha nje namhlanje mbama bawuthi ngicela sibiyele nemva yawuhlala phansi uyibuka uthenga bese yisele kuphi uyibukisise kahle ukuthi la ngikhona khona engabe mina ngenteni kuze kube kanjena tincinze nembeza tibambe isifuba sakho kuthe ngaba yifini ngakimi ngathuswa tinhlambane kwethuba dlela vele empumeleni ibanjalo bekatele Maswati namatinto utibona ngathi akusahambi kahle akusatheki yona lamhla sesisebenzisa the very same Facebook lebo umele kwakuthi ngabe uthatha letindzaba uthi mikisa ebantwini ngekuphangisa noma ngekusheshsha sashiya konke sengilasilwe khona Thimbi into lengifuna kuyicela Maswati lengifuna kuyicela asasicabangani ukuthi kunabacela
kunaMthandeni lo sejele elokunganda ngikhuluma emaswata kithi lamhla ngiyaxolisa kakhulu angithethisi nini sive sakithi buhlungu singane sahana labamkhanza kuhamba tindzebete emlomo kwahlathi inyembete emehlweni livi lingevakali ukuthi uthini bamethuka bathi mfati indzini uyawuyekela nini kutsakwa wathi awunkosi yami akusikwa kutsakwa adange sengilithinze liwayini kodwa ngithulula imbilini yami ngikhipha naku lokusenhlitweni yami ngoba ngicela ama-leaders onke bawuthi asike sihlaleni phasi nasesondweni kunabogonsa kunaloko naloko lokuthi awuthi noma umzalwane nasonile uyathatha umikisi wekomidini lihambe liyomkhulumisa ngoba njengoba ngicelile emaswati kwakuthi asasike sidileni nemuntu sihlukaneni nema-political parties ngitawusuka mina ngisukele leyo mholi lothide kokuthi ude lutho noma akangathi mina ngiyangasukela ngathuka ngante konke kumbe ngiyabonakala ngifake isikipha se-CPS kusuka abantu bayo-athekha i-CPS umbutho wami yenteni i-CPS ningadili namuntu obanemati uthi ngibani rather than kuyobala i-CPS rather than kuyobala i-EFF le ngifuna ukukucela maswata kithi angisana ndzaba ngoba sengibona kahle ukuthi kude into longayenta ithokotise umuntu ngaphansi kwamthundu welanga kude into longayenta umuntu azathi danga jabule kude futhi into longathi uyayenta umuntu ashaya etandla umuntu yakunyembenya ngisho sawufile ulela ubheka etulathi aselimbuka utshalo ngcono ngiyacela kulabane mavi lakhuluma kuvele kuthi asebake bahlale phasi sesiphesheni maswata kithi lapho ilahleke khona asesike siyibukeni tinhlamba ngeke tisinikade idemocracy kutshelana ezikabhoko angeke basikhulula ku-exposana ngeke kuyiletha idemocracy ngilibalela nganjo lesimbulu lelula funeka kunivula athi ingqondo maswati ukuthi lamaphoyisa asatawusigungutsa leti moto lemithi setawusha ngishiso yini le ngikukhulumako kushaye bahlonishwa bethu baqede naMthandeni ejele senteni thina kama saveta bopopayi lebakhalako kwa-Facebook sabhala ama-messages endududo nebuhlungu kwasita ngaloko ngoba wona lawo ma-messages lawo aphinze avusa itopic avusa kwakuthi akuphinzile itwane sathi masisuka lapho kwashiswa indlu yepresident Mlungisi Makhanya senteni kuzobe ngilamhla mina kumbe ngumlelo osalele emva longathi uthi kwenti wena ngicela ukuthi sinaka into yinye maswati amahla sasike sithi bude nje ukuthi uphi baqede uphi Mthandeni uphi Mlungisi Makhanya president uphi Cece uphi Zomathe uphi Comrade IB to name a few
Ema-diaspora akuphi kuze kwakhiwe ema-diaspora noma leyo nhlangano yama-diaspora bekwente njani Maswati kithi la afike anzinza ahlupheka ngicela namhlanje sihamba ngoMaswati kithi asasesandeni kunye kanye sesibukeni ukuthi sisele kuphi sesibukeni ukuthi singenda njani ku maintainer I-order ne-peace ngicela kugcina lapho Maswati ngicela kugcina lapho ngivisa buhlungu kulemfati noma ke umkamthandeni kunemkabaqede boma ke bobabili uma bahlethi babuka into le yentekako baqabanga ngamadoda abo ladlwadlwa ejele noma labhadle ejele lesafunga thina sathembisa ukuthi sidabalwela batawusethemba njani kusasa sikilenza baqabangela bona Kothi kunebantwana babaqede kunebantwana bamthandeni banebuhlungu bababethe yise babuke eMaswati lathembise kubambana ahambe amunye afune idemocracy bathi kulungile 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 likhambi litawuvela Maswati kithi mina ngedwa angeke ngijike sengila I rather go alone and die alone ngoba lamhla sekuyaqaqa the very same solidarity forces ayakhala basibhalela thina basitshela bathi asithembi umuntu ngoba thina sibo basengilandi simaSwati and thina labanye bathu sikhona la eSwatini bateka exposana nani sikuphithile nibona ima solidarity forces abinzile but it's no problem sukulo buhle Maswati kithi uNkulunkulu angigcinele nina ngalidas la ngisupportako la angibeketelele angifundzise qhubeka ngawuqhubeka abaholi bami nginimelela nani Maswati the fact that ngithembile ngingasilo lutho awutama ngako konke lenginako lo lwahlami loluncane ngawetama the only way let's ngaka konye lo structure ukuthi from here where do we go from now what do we do lengucela ngicela ama political leaders ethu netinsatheli ema pro democracy journalists pro democracy leaders pro democracy MPs kakhulu ngicela ama leaders nanathi tinsatheli sebake bathole nje indlela yabo sekuhlalwe phasi seke kukhulunywe leqiniso kokhanyelwane sivukeni sithi thinside Maswati akithi benikhona nikubonile lokuningi nami lapho bengingenti khona kahle ngethuka ngabithwa ngonke amagama nganiphithwa batloka kangento uthi base sengiyahlunga ngiyakhetha uthi bani unjani kwami kunye bekuthi ngente kahle nakulaba ngakuthanda ngibuyekele ngante intsandvo yelinyenti ngoba ngisiyo noma ke voice of the people ayisilo lutho kude la ngaMaswati leko
manje amosha amadatha ashiya konke atawulalela nje mina ngumncane ngaka. Tawulunga maswata kithi. uNkulunkulu wenyama yonke, uNkulunkulu wendalo yonke utawusita. Nobe lonke lokube kulihlelo lakhe. Tawuphumelela. Thanza nonke maswata kithi. Chubeka niphephe uNkulunkulu angigcinele nina.